babaye abakuru b'ibihugu b'u Burundi ni benshi, abo bose ntavuze nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara Burundi muri abo bose, yaba ufate Micombero, ufate Bagaza, ufate Buyoya, ufate Ndaryamira, ufate Ntiyantunganya, ufate Ndayizeye Domitien, mwabo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga, bose turabitwara abarundi, bose bafite ubwenegihugu bw'u Burundi. Ubwa kabiri, bose bashizweho n'abafise ubushobozi. Abashikiranganje mu Burundi uno munsi bizeye integuro y'itegeko yatanzwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane busaba ko Perezida Petero Nkurunziza yoba imboneza nkuru mu kuzirikana igihugu, guide du patriotisme mu gifaransa. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe amaze kugirana na Maître Isidore Rufikiri yigeze kuba umukuru w'abashingwamanza mu Burundi, yasiguye ko icyo gikorwa kinyuranye n'amategeko y'u Burundi. Igihugu cyacu cyose kirategekanya ibidari byo bitujyari byo mwakaka, hariho abasirikare, hariho abasivili, hariho za politike, bisigura ico umuntu aba yaramaze. Nico rero gisa nico ba nk'ikidari, mugabo kitari cyo ko nta kidari cyitwa guide. Ivyo ni ibintu biri mu mateka, mu majambo y'amadini, ariko iwacu leta igendera ku madini, leta ni layike. Ivyo rero mu by'amategeko mu bisanzwe bisigura icyo n'ico bivuze. Hama ikindi tubona nuko igiti nk'ico ubundi gitangwa n'umukuru w'igihugu wenyene, none ko bakimuhaye ari umukuru w'igihugu bazociha canke azogihabwa n'abatwara. Nta hantu na hamwe amategeko y'u Burundi atomora yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi afise gushimirwa n'ababifitiye ububasha bakamuha ibiti canke bakamwita ikindi gitandukanye kirengeye kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi canke kiza giherekeze ikibanza c'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu mu bisanzwe ashobora guhabwa agashimwe, ariko mu by'ukuri udushimwe dutangwa mu gihugu niwe nyene dutanga dusomye mu bwizo shingiro, dutangwa n'umukuru w'igihugu niwe atanga udushimwe twemejwe, niwe atanga imidari twemejwe. Kumva naho bigoraniye, nimba anabikwiye yarakwiye gushikiriza abandi, hanyuma uzomukurikira niwe yomenya ingene yogenerwa ico kidari akakimuha. Mugabo ntawiha ikidari urumva ko nawe bitabaho. Nabo hava bavugaga Maître yuko atari we yacihaye, kuko ico ariko arasabirwa kwitwa ni ubushikiranganje bw'ubutungane bwabwiye inama shikiranganje yuko bashaka ko iryo zina rimuhabwa, nabo bakazoheza babitwara mu nama nshingamateka. Azobivuga gutyo nyene, nta n'ukundi yobivuga, ariko urumva uko yobivuga kose ntibifashe, kuko ico si ikintu umuntu mukuru ahabwa n'umuntu mutoyi. Wenyene niwe yaterera kwigengura akabwira ati reka ibyo bintu mubireke tubyihoze, uzosubira niyasanga bikwiye azonyambika uwo mudari. Yo kwambika umudari na leta yiwe ariko aratwara. Ariko ntibavuze ko ari umudari, bavuze yuko ari kibanza two kwitangira ngo c'icubahiro. Mu gifaransa bavuze ngo yuko ari rang, kumushira kuri urwo rwego rundi. N'urwo rwego rwarateguwe n'ibwirizwa shingiro canke n'amategeko y'u Burundi ruranzwe. Ntabwo nzi aho ruri, ntabwo ndumva mu mabwiriza y'u Burundi aho bavuga ngo hari igiti canke ibanga ryitwa guide patriotisme, ntabwo ndumva. Tukivuga kuri ivyo vy'amabanga atandukanye n'ingene abayarimwo bashimirwa, kuri no wa kabiri inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigena ubushimwe abavuye ku butegetsi bazohabwa. Mu bazobuhabwa ni Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango wa Melchior Ndadaye. Irya nteguro y'itegeko yoyo umuyigona kwiki nk'umunyamategeko? Irya nteguro y'itegeko nayo nyene ikomoye, kuko
nta tegeko rivangura ridafise imvo zihagije. Ababaye abakuru b'ibihugu b'Uburundi ni benshi, abo bose ntavuze nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara Uburundi muri abo bose, yaba ufate Micombero, ufate Bagaza, ufate Buyoya, ufate Ntaryamira, ufate Ntibantunganya, ufate Ndayizeye Domitien, nk'abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga, bose turabitwara Abarundi, bose bafite ubwenegihugu bw'Uburundi. Ubwa kabiri, bose bashizweho n'abafise ubushobozi canke ububasha b'Abarundi, baba abasirikare canke baba abanyapolitiki. Ubwa gatatu, ntibashizweho na leta y'akavamahanga. Ubwa kane, nta n'umwe mwabo bose turumva yoba yaraciriwe urubanza na sentare ikavuga yuko yahemukiye igihugu n'Abarundi. Ivyo nivyo bintu bine bizotuma bavuga bati twahaye naka na naka, ariko aba naka na naka turabakuyemwo. Ivyo rero urumva ko ari bya bindi byo kwigungirako no gushaka gukoresha ubwenge buhagaze ku bugungi. Umukuru w'igihugu yaciye matora, ivyo byo nagaharawe. Uwatowe matora n'utwari badaciye matora, bose n'abakuru w'igihugu bahagarariye iteka n'umutekano n'amahoro n'ibanga ry'igihugu. Ego Maître Rufikiri, twibutse yuko mwahoze muyoboye urwego rw'abashingwamanza mu Burundi. Murakoze kuri kano kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe, mugire umunsi mwiza. Urakoze Diana kuri kiganiro kitujanye mu Rwanda, aho abatuye mu mirenge ya Muganza, Gikunda Mvura na Butare mu karere ka Rusizi bavuga ko ubuhahirane bwahagaze nyuma yaho umuhanda wawuhuzaga uciwe n'ibiza yibasiye ako karere mu mpera z'umwaka ushize. Abo barasaba ubutegetsi kubafasha kuwusana kuko imibereho yabo irimo kwahungabanira. Umunyamakuru wacu Temistocles Mutijima yabasuye tubira Icika ry'umuhanda wari usanzwe uhuza imirenge uko ari 3 ryatewe n'imyuzure yayobeje amazi y'umugezi wa Rugiro usa n'ucitsemo kabiri utangira guca mu mpande ebyiri. Abaturage baragaragaza ko uretse igihombo batewe n'iyo myuzure nyuma yo gutwara imyaka yabo, ubu imigenderanire isa n'iyahagaze. Kuba hakurya Gikunda Mvura uzana muri Muganza turi mu bwingumye bukomeye cyane, kuko n'abanyeshuri bajya ku ishuri biratugora cyane. Ikibazo cyo bavuganga bava hano nabwo ku murenge wa Muganza bajya muri Gikunda Mvura kuvura nabo ni ibibazo bikomeye cyane. Umuhanda warapfuye warangiritse, urabona ambulance yazaga ikaza gutora abagwayi hano ku murenge ikabajyana, none ubu ntago ikiza nyine, ubwo twarabangamiwe mu buryo bw'imivurirwa cyangwa se n'aha duhagaze hari imiceri myinshi, abaturage barahombye. Ahahoze umuhanda nyabagendwa unyuramo n'ibinyabiziga ntiwamenya ko wahigeze. Abawukoreshaga ubu iyo bahageze, ababishoboye bikura inkweto bagakuba imyambaro ngo babashe kwambuka. Icyakora ibyo bishoboka mu gihe amazi yagabanutse, ibitari ibyo bakishyura abasore bahari babambutsa mu buryo yasobanura. Babisaba ngo tube turi hafi twambutsa abantu badashoboye kwiyambutsa. Mbega iyo rwuze nta n'umuntu uri kwambutsa uretse twebwe tuba turi kwambuka, kuko hari amazi ageramo hano bigasaba ko tugutwara nyine ku rutugu ku buryo uri bushike hakurya nta kibazo. Uko amazi yose yabangana kose turagutwara. Ubwo umugore utwite yaje ni ukumutwara mu maboko nyine kugira ngo ashike hakurya agere iyo abasha kujya. Tumwambutsa turi babiri amazi yabaye menshi, cyangwa se nyine yari make nk'uko nguko amazi ari makeya, ni ukumutwara mu maboko gutyo umuterura. Umuntu umwe wambukijwe umugezi muri ubu buryo yishyura amafaranga 200 y'u Rwanda, mu gihe ibinyabiziga nka moto byo byishyura 1000 buri kimwe. Ku batayafite nabo bahahurira n'ingorane ku buryo bamwe uruzi rubatwara abandi rukabacuza ihaho. Nazanye imitwaro 2, rubyirira yijyana na telefoni, mbo hari n'undi nawe waje ateruye imyembe ari gushora, rubyira yaramutwaye n'iyo myembe ntago we yabonetse. Ikibazo mfite nuko ntazi nukomoka, ubu ndafata ku muntu kugira ngo ndinde kugera hakurya. Ejo bundi n'umwana wanje yaratwawe kubera ikibazo cy'amazi atashoboye. Bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubagoboka mu maguru mashya kugira ngo aha hantu hongere kuba nyabagendwa. Icyo twasaba ubuyobozi nuko bwadufasha nyine ugasubiza ururuzi aho rwari ruri, bakanatwubakira n'ikiraro, bakadukora n'umuhanda kugira ngo tubone uburyo imyaka yacu yasarurwa ikavanwa mu mirima yacu cyangwa se mu mazu yacu ikajyanwa hehe ku masoko. Icyifuzo cyacu ni uko mwatuvuganira nyine leta ikadukorera uyu muhanda, kuko birabangamye cyane, ari ku banyamaguru no ku bafite ibinyabiziga bakenera kwambuka bajyayo ni ikibazo. Nuko badufasha tugakorerwa iki kiraro ndetse n'irubiro bakayubakira neza ku buryo
ikiraro cyajya kuri gahunda abantu bakajya batambuka n'imodoka zigatambuka. Icyakora mu bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bisa naho ubu bufasha butari hafi aha. Bwana Kayumba Efuremu Kayobora avuga ko iki kibazo kirenze ubushobozi bwabo ku buryo nabo barimo kugikorera ubuvugizi mu nzego zisumbuyeho. Kugeza ubu ngubu ntabwo turabona igisubizo cyatubwira ngo kiriya kiraro kizubakwa ejo cyangwa ejo bundi. Ntabwo ari umushinga mu by'ukuri woroshye, kuko buri iyi mishinga ubu ingana kuriya ku rwego rw'akarere ibigomba no kubanza gukorerwa inyigo, yamara gukorerwa inyigo ikabona gutangira gutekerezwa uburyo yashyirwa mu bikorwa. Ariko iyo urebye ibyabaye hariya biranagoranye, uramutse ushatse kugira ngo abaturage igisubizo birasaba umwanya munini. Bivuze ngo hakenewe ubufatanye bw'inzego kugira ngo tubashe gusubiza ikibazo cy'abaturage, ariko tuzagumya gukorana n'inzego kugira ngo turebe ko dushobora kubona igisubizo kuri kiriya kiraro. Uretse uyu muhanda waciwe n'amazi y'umugezi wa Rubyiru, ibiza biheruka kwibasira aka karere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge ya Bugarama, Muganza na Gikundamvura byahitanye umuntu umwe, bitwara hegitari hafi 1000 z'imyaka y'abaturage. Kuri bamwe hahoze imyaka yabo mu kibaya cya Bugarama ubu ntibapfa no kuhamenya. Abo bagakomeza gusaba ko hashyirwaho ingamba zibafasha kugabanya ubukana bw'ibiza nk'ibyo mu buryo burambye. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turagushimiye Temistokle kuri iyo nkuru. Leta y'u Rwanda ivuga ko buri mwaka ikenera inzu 30,000 kugira ngo abatuye mu mujyi wa Kigali babone amazu yo kubamo, mu gihe umujyi wa Kigali wo ugaragaza ko buri mwaka hubakwa inzu zigera ku gihumbi. Umubare w'abakeneye aho batura ukaba ukiri mwinshi bitewe n'amikoro ariko ari hejuru asabwa umuntu ushaka gutura mu murwa mukuru w'u Rwanda. Umujyi wa Kigali ugenda uturwa buri munsi ku buryo abawuyobora basanga hakenewe byibuze amazu meza agera ku 30 buri mwaka kugira ngo abashya bawinjiremo nabo babone aho batura. Gusa benshi mu baba cyangwa se bakorera mu mujyi wa Kigali ni abafite ubushobozi buciriritse butabemera kugira inyubako yujuje ibisabwa. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko mu ngo zituye muri Kigali 30% binjiza amafaranga ari hagati ya 0 n'ibihumbi 40, ingo 28% zinjiza hagati y'ibihumbi 41 n'ibihumbi 100, ingo 21% zikinjiza hagati y'ibihumbi 100 kugera ku bihumbi 150, ingo 14% zikinjiza hejuru y'ibihumbi 151 kugera ku 500, mu gihe ingo 9% zonyine arizo zinjiza amafaranga asaga ibihumbi 500 buri kwezi. Ugereranije n'ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kubona aho atura mu mujyi wa Kigali, abantu 9% binjiza hejuru y'ibihumbi 500 buri kwezi nibo bashobora kubaka inyubako zigendanye n'ibyifuzwa n'umujyi wa Kigali. Abaturage baganira n'Ijwi ry'Amerika bagaragaza ko batabasha kubaka kuko ibyo basabwa n'igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi batabibonera ubushobozi. Aho dutuye ntabwo twemerewe kubaka, byatugizeho ingaruka zo kutubaka igihe ubishakiye kuko bitemewe, bigatuma ushobora kumara igihe utubatse kuko ahemerewe kubaka usanga rimwe na rimwe harenze ubushobozi uba ufite. Nimba uri ahantu bakaba baguha aho utura, mu gihe ho baguhaye hatemerewe guturwa bisaba kujya gushaka aho ahemerewe kandi ugasanga igiciro cyaho kiri hejuru. Mu murenge wa Gikomero hariya turi, abantu baho nta bushobozi bafite bwo kubaka wenda nk'inzu ihambaye. Abo nta kubaka gusa no kugira ngo ashaka gushanga urugo akajya gukodesha ahantu mu dusantere. N'ibyo ni ibibazo kubera ko urubyiruko ubu rwose ruraho buryo aremera akagenda wenda niba ashatse kurushinga akajya ahantu udusantere turagakodesha akazi k'icyumba. Nubwo abatuye mu mujyi wa Kigali bafite amikoro make bagaragaza ko kubaka bitaborohera uhereye ku mikoro yabo, hari abashoramari bafashe iya mbere kubaka inzu zo guturamo n'iz'ubucuruzi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo IPAR gisanzwe gikora ubushakashatsi kuri gahunda za leta mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ku nzu z'ubucuruzi zubatse mu mujyi wa Kigali izisaga 85% arizo zifite abazikodesha, mu gihe 15% zibereye aho. Bimwe mu byagaragajwe bituma batazitabira harimo kuba zubatse kure y'aho abaturage batuye, kuba zitajyanye n'izo bifuza no kuba zihenze. Abasesengura iki kibazo basanga abashoramari benshi bahari bubaka inzu zigezweho zo gukodesha cyangwa kugurisha, bubakira gusa ibyiciro by'ababona amikoro menshi. Umuyobozi w'ishami ry'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi wa Kigali, Engineer Mugisha Fred, avuga ko abashoramari bakwiye guhindura imyumvire bakubaka inzu bagendeye ku mikoro yabo bubakira ndetse n'ibyifuzo byabo. Ikintu twakoze ngira ngo mu gishushanyo mbonera mwabibonye ko mu kivuguruye mu buryo bwo kubaka hari flexibility yabayemo yo kuvuga cyane cyane twaraga ntihatwara amafaranga. Ese umuntu ashobora kubaka mu byiciro
aho kugira ngo afate nivo 20 uyu munsi azuba menshi yashoyemo. Uko amafaranga ya menshi ashoramo niko ashaka kuyagaruza, uko ashaka kuyagaruza niko ahenda ubukode, uko ahenda ubukode niko babandi bamikoro badafite aho bajya. So icyo twakoze ni ukuvuga ngo reka tukorera abashoramari imibare ifatika ya mikoro y'abanyarwanda, ari babandi bashobora kuba bakodesha. Noneho tukajya n'inama, turavuga ngo niba abashoramari bavugaga ko ugomba gufata nivo yose ari umuntu, ahubwo tubagira inama iyindi strategy yo gukodesha, ko hari ibyo twita co-working space, gufatanya akantu kamwe ukakodesha turi abantu bane, ari babandi batoya bashobora kuza gufatanya metero kari 25 akazikodesha n'abantu 5. Kugeza ubu hari benshi bafite ubutaka mu mujyi wa Kigali ariko bananiwe kubyaza umusaruro nk'uko bisabwa. Umujyi wa Kigali wakunze kuvuga ko ubutaka budakoreshwa na nyirabwo uko bikwiriye azabwamburwa bugahabwa abashobora kububyaza umusaruro. Ngira ngo nk'uko nabitangiye mbivuga, nababwiye ko ubutaka 100% by'ubutaka bw'umujyi wa Kigali ndetse n'ubw'igihugu n'ubw'abaturage nibo bagomba kubishyira mu bikorwa, ndetse nibo bashyira igishushanyo mbonera mu bikorwa. Kugira ngo minsi ishize mwumvise ko ubutaka budakoreshwa kandi butagize ikintu bubura, ubwo butaka bwamburwa ba nyirabwo bijyanye n'itegeko ry'ubutaka rivuga, bugahabwa ababishoboye. Umujyi wa Kigali uvuga ko mu myaka 30 iri imbere uzaba utuwe n'abaturage bakaba hafi 4 miliyoni, ukaba usabwa kuzabura ufite byibuze inzu zigera ku 859. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turagushimiye Asumta Kaboyi. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye yemeza ingingo y'amategeko agenga urubanza rwa impeachment ya Perezida Donald Trump. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi. Itora ryabaye mu gicuku hafi saa 8 y'ijoro, nyuma y'impaka ndende kandi zikarishye zatangiye ejo kuwa kabiri nyuma ya saa sita hagati y'abanyamategeko baburanira Perezida Trump n'abashinjacyaha b'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Amerika, Congress. Impaka zatumye perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts uyoboye urubanza abibutsa ko bagomba kugira ikinyabupfura no kubahana. Abashinjacyaha bashakaga ko umwanzuro wemeza ko Sena izahamagaza abatangabuhamya bashya kandi ikemera n'ibimenyetso bishya byiyongera ku biherekeje ikirego impeachment. Abasenateri bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump barabyanze bakoresheje ubwiganze bwabo bwa 53 kuri 47 b'abademokrate. Abademokrate bavuga ko kwanga abatangabuhamya n'ibimenyetso bishya byerekana ko urubanza rubogamye. By'umwihariko barasaba Sena guhamagaza John Bolton wahoze ari umujyanama wa Perezida Trump mu by'umutekano na Mick Mulvaney umuyobozi w'imirimo mu biro by'umukuru w'igihugu. Bifuza kandi ko ministeri zimwe na zimwe nk'iy'ububanyi n'amahanga zitanga inyandiko zifitanye isano n'ikiganiro Perezida Trump yagiranye kuri telefone na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa 7 gushize. Iki kiganiro nicyo cyabaye intandaro y'ikirego impeachment umutwe w'abadepite wa Congress washyize kuri Perezida Trump. Abademokrate barega Perezida Trump ko yabujije abakozi bakuru ba leta gutanga ubuhamya umutwe w'abadepite wabashakagaho igihe wakoraga amaperereza yateguraga ikirego. Naho abarepublikani bo bavuga ko Sena idashinzwe gukora akazi ko gukusanya ibimenyetso niba umutwe w'abadepite warabinaniwe. Kubera impaka zatinze cyane mu gicuku, abanyamakuru bazikurikirana bavuga ko abasenateri bamwe na bamwe barwanaga n'ibitotsi ndetse bakanasinzira. Nyuma yo kwemeza amategeko y'urubanza, Sena iratangira kumva ibisobanuro by'abashinjacyaha ku kirego cyabo. Nk'uko aya mategeko abiteganya, bafite iminsi 3. Nibarangiza, abanyamategeko baburanira Perezida Trump nabo bazaba bafite iminsi 3 yo gutanga ibitekerezo byabo. Nyuma abasenateri bazaba bafite amasaha 16 yo kubaza ibibazo impande zombi, ni ukuvuga nyine uruhande rw'abashinjacyaha n'uruhande rw'ababuranira Perezida Trump. Ibi byose birangiye, Sena ishobora kongera kwiga cya kibazo cy'abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya. Perezida Trump aregwa gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Perezida Trump avuga ko nta cyaha yakoze, ko ari umwere. Aburanirwa n'itsinda ry'abanyamategeko bakuriwe na Pat Cipollone usanzwe ayobora abajyanama mu by'amategeko muri Presidence White House, na Jay Sekulow avoka wikorera ku giti cye. Naho abashinjacyaha b'umutwe w'abadepite wa Congress
n'abadepite 7 bakuriwe na depite Adam Schiff usanzwe uyobora komite y'umutwe w'abadepite nyine ishinzwe inzego z'ubutasi. Abandi ni abategarugori 3, Zoe Lofgren, Val Demings na Sylvia Garcia, n'abagabo 3, Jerry Nadler usanzwe akuriye komite y'umutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutabera, Hakim Jeffries na Jason Crow. Abasenateri barahiye kuwa 4 w'icyumweru gishize ko bazaca urubanza batabogamye bakurikije itegeko nshinga n'andi mategeko. 2/3 by'abagize Sena baramutse bahamije Perezida Trump icyaha byibura kimwe rukumbi, yahita ava ku butegetsi agasimburwa na Vice President Mike Pence. Nta kujurira bibaho. Igihe urubanza ruzamara ntikiramenyekana. Ruba buri munsi guhera saa 7 y'i Washington, ni ukuvuga saa 2 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda, usibye ku cyumweru. Mu gihe rutararangira, imirimo yindi yose ya Sena izaba ihagaze.